Керич көпірінден sadece из қалды. Лиманның екі тарафындан руслар 2-3 идареви арабаны ишлете біле. Ади шекілде sadece демир yol çalışа. Поднасыпали насыпь вот здесь и потихонечку заезд, а вот там вообще она торчит. İşgal etilgen Kırım'nın idarecisi Marat Hasnulin patlamadan sonra Kerich köprünün vaziyetini tahqiqat etmek için Moskvadan Kerich civarlarına yollanıldı. O'zining şırbacısı Putin'ge hoş hulasalar getirmedi. По итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение второй части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению. Еще один пролет с второй стороны в направлении Керчь поврежден. Произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров, но в целом он находится на опоре. Köprünün tamirlenmesi hiç kolay değil. Bu sebepten en çok zarar görgen kısmının yanında 250 metrlik vaxtınca köprü kuracaklar. Marat Hasnulin'in bildirgenine göre bu vaxtınca köprü 15 sentyabrge kadar kurulacak. Sanki dersin 7-24 çalışacak. İki taraflı hareketini ise noyabr ayına kadar gayrıdan tıklemege tırışalar. Putin tamir işleri için para kızganmamağa emir verdi. Kiev rejimini de hatırlamağa unutmadı. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения, не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. Ни хера себе везут, ребята, везут! Везут подлогу, блядь! Putin hatta gençliğini hatırlap Ukrayna'nı korkutmağa tırıştı. Birkaç saatten sonra Rus işgalcileri Odessa ve Mykolaiev'nin tamamen vatandaşlık liman altyapısına hücum etti. Hepsi 6 kalibr füzesi ve 31 şahitlerini yok ettiler. Odessa'dan yok etilgen roketlerinin kalıntıları ve patlama dalgası liman infrastrukturasına ve birkaç binaga zarar verdi. O'zining evinde yaşlı er adam yaralandı. Onu hastahanege alıp kettiler. Mykolaiev'de ise hücum neticesinde müessese binası zarar gördü. Kerich köprü kanunsuzca kurulgandır. Ruslar onu Ukrayna'nın cenubi taraflarına harbi tecizat yollamak için kullana. Bu şekilde CNN'ge bergen intervyusunda Ukrayna Dışişleri Naziri Dmytro Kuleba Kerich köprünün haqiqiy maqsadları hakkında berilgen suallerini cevapladı. Hususan köprü zarar görgeninden sonra Çin Dışişleri Nazirligi vatandaşlık obyektlerine hücumlar toxtatılmalı degen çağrıda bulundu. Amerika gaziyareti vaxtında Dmytro Kuleba Kerich limanı üzerinde kurulgan köprünün zarar görmesi kanuni olganını anlattı. Це основний шлях забезпечення російських військ у Криму і на півдні України. Ним постачають більше військ, більше боєприпасів, пального та інших ресурсів. Є ще один момент, який кожному слід пам'ятати. Цей міст побудовано поза законом. Це незаконний міст. Amerika Dışişleri Naziri Antony Blinken diplomatik bir şekilde kıymet kesuvlerden kaçtı ve hadiselerini takip etkenlerini bildirdi. Безумовно, Україна сама вирішує, як їй обороняти свою землю, захищати свій народ і свою свободу. Kerich köprünü vatandaşlık kuruluşu dep göstermege Moskva tırışa. Rusya Ukrayna limanlarından tehlikesiz bir şekilde eksportunu teminlegen buğday anlaşmasından çıkkanını bildirdi. Sanki dersin Rusya o günde anlaşmalar yerine getirilmegen. Ahyardaki bazalarga hücum etilgenini ima etilir. Beyaz Saray temsilcisi John Kirby bildirgenine göre Ruslarının demarşının Kerich köprüne yapılgan hücumnen bağlanılması mümkün değil. Ona göre Amerika gemilerge harbi fakatını gerçekleştirmeyecek. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin fikrince Ukrayna Birleşken Milletler ve Türkiye buğday koridorunun tehlikesizce çalışmasını beraber yapabilirler. Onun bildirgenine göre böylece dünya Ruslarının şantajı çalışmaganını gösterebilir.
Тахминен 10 бин иханетчі Қырым ишгалден куртарылганынан соңра махкеме тілейжек, ама Украина силалы куветлері Қырымға киргенде чоқы суқачы жақтыр. Бұл ақта Американ Newsweek матбуатына берген интервьюсында Қырымда Украина президенті темсежісі Тамила Ташева білдірді. Оның айтқанына көре Украина акимиеті кележектеке махкемелер үшін укуқи базаны тізем. Она көре рус ишгалжы мемориетлерінен ишбірлік еткен Украина ватандашлары люстрацияға дайыл тілейжектір. Їм буде заборонено обіймати державні чи офіційні посади протягом кількох років, як мінімум. Багато хто буде притягнути до відповідальності, але це не будуть мільйони або навіть сотні тисяч. Це буде, можливо, 10 тисяч. Ишгалден соңра Қырымны колонизация еткен руслар есе мечбүри шекілде ярымададан чықарылажақлар деп білдіре Ташева. Оның малыматларына көре 2014 сенесінден берлі Қырымға қанунсыз 800 бин рус ватандашы келіп шықты.